Entre os momentos musicais desta semana que imos pechando, puidemos gozar dos combos de rock e canto do Festival de Fin de Curso da Casa da Música. O auditorio foi escenario para os alumnos locais das distintas disciplinas que interpretaron temas e estilos moi distintos dende o rock á música de autor e incluso temas compostos por eles mesmos. Quedan cun anaco de música para despedir a semana.